أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillah şükür mene biz şuşu ılı bayramımızga Qazan qalabızdan keldik. Hem indi mene şuşunda birgelep iň awal Müslüman kardeşler bilen şuşu izgi Bulgar jirine kelip bizning babalarыбыз İslam dinini qabul etip bizge şuşu mirasını tapşırgan hürmetke dua kılıp alarning ruhuna Kur'an okup şuşu Müslüman kardeşlerimiz bilen jyılıp birge ışraşu bir көңелле вакыйга булып тора. Һәм инде бигрәк тә быел 1100 еллыгы уңаеннан тагын да күп төрле илебезнең Россия күләмендәге төрле пишмакларыннан килгән кардәшләребез белән ышрашып, инде алар белән фикер алышып, бергәләп шулай итеп матур итеп бәйрәмнәр үткәрергә телибез. Elhamdülillah min Muhammediye medresesinden özüm. Hem inde bilebіз Muhammediye medresesi ol danlıklı medrese. Mine bizning kündüzgü bölüktegine de 200'den artık yaş yigitlerimiz hem kızlarımız okuy. Barlığı 1200 kişi okuy. Hem inde bular inde etmez edik olu buğun kişileri. Belkim şu yaşlar hem indi şuluk orta buğun kişileri. Hem elhamdülillah meşitlerge qaraganda Qazan qalabızda 80 binden artık meşit var. Hem indi şunun köpçülük проценты дип әйтегендә. Күпчелек өлеше яшьләр, elhamdülillah şükür, яшьләр безнең киләчәк һәм инде безнең әле киләчәгебез өметле һәм инде elhamdülillah şükür татар телендә вагаз сөйләгәндә яхшылап тыңлап торып, тыңлаганнан соң сорау бирүчеләр бар. Димәк безнең сүзебез барып җитә, безнең сүзебезне ишетәләр. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Медресе Мухаммадия было и есть одно из самых известных исламских учебных заведений. Основоположником нашего медресе был преподаватель Галимжан Баруди. На рубеже 20 века он был известен как видный просветитель, знаток религии, реформатор. В 1882 году отец Галимжана Баруди Мухамеджан Галеев основал одноэтажное каменное здание. В честь первого основоположника Мухамеджана медресе стали называть в народе Мухаммадией. Также от его фамилии Галеев оно звалось Галеевское медресе. В 1901 году началось строительство трехэтажного кирпичного здания, которое у потомков стало ассоциироваться с медресе.